Ke Domsohshan Sports Club hak arpui terik jong benai jeliu arjar arpulai ke Plie Pyrda ya ke Interhouse Football League arjar arpulai ke belalong ke lempung kenjat bol nak ke bentagi kun samla jong kini kethan bakin pin I kisap ki pong ki jangki bat ban kinti ki samla hak jingin akai kenjat bol. Hakini kesngi lawan ban Plie Pyrda kini ke lempung kenjat bol dau sordar jong ke Shillong nong kasen uba BK botna ubela long ke mukong san hak jingelang lingkot ke bala pelong hapok madan Domsohshan ke Shillong ke bahak hapok uput usam jong ke East and West Khasi Hills District. Syuk-syuk lapin sedang kini ke jingele akai ke Beningkong hapedeng ke Falcon FC Persha United 11 FC hakaba ke United 11 ke lala ban pelim no ke Falcon FC dalai ko la shikol. Ano mo gebor? Mana tu bawa itu ni? Sa Shisen kaya wan-wan ni kujat agak dengan madan ke Jopi but ngadap dari sukban ro kaba ngelayo naga bentaban ya dan ka bapi ke janmet ngapan map Jopi bangam lawan toy ke por ke biang ngadan sesuai pat ki program ki meeting sa Mairang nata kadaw ngam semlawan toy ke por ke biang wadan sawi segentan argenten nase benong ba kajinga ko abon ay man siam yapi khamtam ginoyalam jeng ke klub hoy ke klub ke barang long marka Shillong ro ke barang long haga ba piran kam ban ya ya mau jam jong kajing kyo seprang hagi senam giban sawan ngada kerku kerdo ngada kedok kedwang ya nado president secretary ki baro ginang kitkam jong ke klub sangne agaba pula banyak pentulan bahai ke kam pin trei daga jing pin trei daga jing daga thong man wanra ya ga jing so thu jing mut bari ga jing tali hapo ga Shillong ga thau bat ka next kam bangara kermen skam ro balang ba ga jing trei stam ga jong pi ringkat bat pi gi samla haga daga Shillong agaba pin sami kita ki stars pin sami kita ki klon kiban pernah ia kena Shillong bari kena ia gedong ke tang bergobai nila ban le kata dai lembag jing tristom nila ban penuh long ia kata dai lembag jing minat thap ko jingi haga benta ga ba nyinle daga min sem isem benta ga jing lakai nin sem daga min sem jong jingi daga min sem jong jing snauret niran ka man gantau ke sports hagi ni kisi ke sports ke degawai nangila manong ke deka lap kamai gaji kalau ai kamai jam ya ki kon samla barkong ki place
Au pila kai. Ini ya kajinglong seret ke jong pi. Batkum kisama. Ngaku aban kentu ya pi. Bakila belong ki players ke ba tebet. Pilang ki players ki ba pau. Pilang ki players ki ba klan. Ngasa benong bakiar na kay ki jinglan ki ba snew.